Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo, kazao sam ranije danas gospodine Oreškoviću da ću možda čak biti suzdržan po pitanju vaše Vlade i vašeg mandata ako me impresionirate. Nažalost, vi se čak niste niti trudili. Htio bih vam samo ukratko reći kakvu zemlju vi dobivate u nasljeđe. Evo, u zadnjih 5 godina našeg pokreta, udruge i stranke stvarno sam sa malim ljudima prošao najteže trenutke u kojima se uništavaju obitelji, trenutke u kojima se gubi jedini dom. Za veliku većinu tih ljudi nisu si oni sami krivi, bili bi si sami krivi kad bi se radilo o jednom malom broju slučajeva ljudi koji su svoju imovinu prokockali ili su loše ulagali. Nažalost, mi imamo žrtve sustava. Zamislite jedno predivno stablo, gospodine Oreškoviću, i zamislite da to stablo ima jedne lijepe listove i kako vrijeme prolazi netko sve više siječe grane, otkida te listove. To se događa sa Hrvatskom zadnjih godina, pa reći ću čak i zadnjih desetljeća. Jedno razvodnjavanje, jedno osiromašenje i jedna besperspektivnost, beznađe. Ovoj zemlji treba nadahnuća. Međutim, kako nadahnuti ako ništa ne kažete, jel tako? Ovoj zemlji treba osoba koja će im dati novu nadu, usaditi novi sustav vrijednosti, da se zaboravi sve ono kroz što smo prošli. Ne zaboravi, nego da se proglasi redundantnim, da se počnu ljudi nagrađivati prema zaslugama, da se cijeni rad, napor, učenje, a ne da se cijeni uhljebništvo, ratno profiterstvo ili kako bi narod rekao kruha bez pogače. Osim navedenog sustava vrijednosti i opće korupcije, o sudstvu bih mogao govoriti zapravo danima i hoću tijekom rada ovoga Sabora, treba spomenuti sve žrtve ovršne mafije u ovoj zemlji, sve žrtve banaka, bili one žrtve kreditnih zadruga, ilegalnih Raiffeisen zadruga, bile one žrtve Hypo banke u aferi Hypo, bile one žrtve Franka, bile one žrtve Ljubljanske banke i da ne nabrajam dalje sve, da mi oprostite kad se tako izrazim, bankarske svinjarije u ovoj zemlji. To je propust Hrvatske narodne banke kao glavnog regulatora. To je sukus uopće postojanja Živog zida, stranke dužnika. Taj problem ukazujemo još od 2011. godine i drago mi je da ima nekoliko ljudi u ovom Visokom domu koji su stručnjaci, dakle cijeli život se bave tim temama i to je već pola naše pobjede jer smo uspjeli nametnuti temu monetarne reforme i o njoj ćemo i dalje govoriti. Jer bez te reforme sve druge reforme neće donijeti ništa ili malo i to je osnovna teza iza Živoga zida. Nadalje, što se tiče vas osobno, nemam ništa protiv vas gospodine Orešković, smatram da biste vi bili za neke stvari sjajan ministar ili da biste možda sjajno vodili nekakvo javno poduzeće. Međutim, vi premijer ne možete biti. Gospodine Oreškoviću, znate li koliko ljudi je glasovalo za vas? Ravno 0. Niste bili ni na kojoj listi, niste bili ni u kojem sučeljavanju. Hrvatski narod vas nije vidio, nije glasao za vas, a i da su vas bar predstavili za vrijeme izborne kampanje. Nažalost nisu, dovedeni ste u zadnji čas. Umjesto vas spominjali su se neka druga imena. Ne znam, u medijima se govorilo iz Adris grupe neki direktor ili ne znam ni ja više od kuda. Vi ste kao i taj vaš zamjenik, oprostit ćete mi na izrazu, klon, bez loše namjere. Nikada ljude osobno znači ne napadam. Razmišljate na način koji se meni ne sviđa, korporatistički. Nažalost, mi smo ovog časa u svijetu u jednom procesu kojima se države žele svesti na firme i žele da države funkcioniraju kao firme bez svog prava na vlastitu valutu, bez
emisije novca i nekih drugih alata koje su uopće sukus države. Mislim da je naša, i znam da je naša država teško izborena i Živi zid nikad neće prihvatiti odricanje od hrvatske kune. To je temelj našeg suvereniteta, jer bez novca, bez valute nema države. Iako bi mogli opet raspravljati u kojoj mjeri je kuna valuta ili nije. Nadalje, što se tiče vaše prezentacije, veoma sam razočaran standardom koji je ovdje pokazan. Kako napredujete kroz školovanje, tako su referati, završni radovi, diplomski radovi i tako dalje, sve napredniji, sve složeniji. I na kraju dođete do jednog veoma složenog dokumenta. Ovo što ste nam vi ovdje dali i predstavili nazivate strategijom, međutim strategija bi trebalo biti nešto mnogo složenije. Ovo bi možda eventualno bio nekakav program, iako ne bih baš rekao ni program, nego nekakav, evo to niz natuknica. Strategije su nešto daleko složenije. Kakva je sudbina strategije u Hrvatskoj? Spomenut ću samo energetsku strategiju od 2009. do 2020. Jedan od prvih članaka o njoj govori da će se raditi nuklearna elektrana u Hrvatskoj, toga se odustalo valjda već prvi dan. I cijeli niz drugih rokova za izgradnju drugih elektrana u toj strategiji i cijeli niz drugih predviđenih objekata koji su ili zauvijek se od njih odustalo ili debelo kasne. Ovo što ste nam vi ponudili, zajedno sa time da niste odgovorili niti na jedno zastupničko pitanje, odnosno na repliku, zajedno sa time da ne znamo zapravo tko su vaši ljudi, nažalost oni ovdje ne mogu govoriti, niti im se može išta postaviti, niti ih se može išta pitati. Evo, analizirao sam ovu vašu strategiju i kad maknemo prvu stranu, kad maknemo ovaj plan, i onda neke citate, pa kazalo i naravno popis Vlade koja bi stala na jednu stranicu A4, ali je razvučeno na 6, valjda da malo podeblja dokument. Na kraju vam ostane svega 7 stranica gdje nešto zapravo piše. Mislim da je kolega zastupnik Lovrinović dobro rekao, znači ogoljeno do kosti, nešto što je trebalo biti ozbiljno. U kampanji sam čuo da je MOST ozbiljna stranka, ne želim vjerovati da je ovo vrhunac te ozbiljnosti, da je ovo dokument prema kojem će se raditi. Ovo je daleko najbolja strategija koja je ikada skinuta s interneta. Ovo je nešto što nažalost u našem školskom sustavu kakav jest, koji treba reformirati, o čemu ćemo raspravljati još i dalje, se vidi svaki dan. Učenici osnovnih i srednjih škola skidaju s interneta sadržaj koji nisu razumjeli, copy-paste print se to zove u mojoj generaciji, i onda slože nešto ovako, nabacaju, zaklamaju i to daju profesoru na nekakvu ocjenu. Gospodine Oreškoviću, očekivao sam od vas jedan puno deblji dokument, očekivao sam od vas mnogo jaču raspravu, polemiku, demokratsku polemiku koju ne vidimo, i to je zapravo kontinuitet nedemokratskog ponašanja koje sam opisao ranije, jer niste sudjelovali u demokratskom procesu. Zbog svega toga neću podržati ovu Vladu i zbog svojih birača, kojih je gotovo 100.000, čime smo zapravo 4. stranka u zemlji, nažalost mandata je koliko jest, mi ne možemo poduprijeti ovakvu Vladu i ovakav način razmišljanja. Bojim se da ćete nastaviti ka daljnjem kidanju onih grana i listova koja sam spomenuo na početku. Neću biti izrazito negativan i kritičan. Ako nešto bude pametno i korisno u duhu razvoja hrvatskog društva, to ću poduprijeti. Predložit ćemo i neke svoje zakone, ali moram izreći svoje mišljenje. Bojim se da će nakon što ova Vlada bude izglasana, ako bude izglasana, da će se promijeniti lica, ali da će sistem ostati isti. Hvala vam.